ngihishekile bazalwane ngihishwa sive seMaswati nasikhuta libayethe sithi bayethe unaphakade kufika lo mbuto la kimi ukuthi asuke aqhaza kuthini eMaswati nakathi bayethe unaphakade ngoba leli gama lelithi bayethe wena waphakade indlela yokutusa ngalokusezingeni lelisetulu indlela yokudumisa nekubabata ngelizinga lelisetulu so uyayidumisa noma ke uyadumisa uyababata uthi bayethe unaphakade umbuto ke uthi uma ke eMaswati athi bayethe engwenyameni atusa kuthini njengoba ingwenyama kulo 40 years iya underperforma nayisebentela live leMaswati iya overperforma nayisebentela umndeni wayo nebangani bayo yini ke lokwenta ukuthi lesive sona sithi bayethe sidumisa lokuthi ingwenyama iya underperforma yini ngikhuluma ngemuntu mina lohamba ngemoto yakhe lathengele yona ngemali yakhe ikrebheke emgwaqweni ngekuthi umgwaqo mubi abhadale mathikithi emaphoyiseni ngenxa ngemgwaqo lomubi umuve akhuta libayethe ubonga ini lo muntu udumisani kule ngwenyama udumisa lo mgwaqo lomubi naba abanikati bemabhasi labanye sebaze baphuma ebusiness emabhasi abo ahehleka aphela ahehlwa ngumgwaqo ematraki lasitasive ahehlekile aphela ahehlwa ngumgwaqo ubevela abantu labo bakhuta libayethe bathi bayethe unaphakade losho ukuthi batusa kuthini kule ngwenyama batusa le underperformance yini batusa le migwaqo lemibi yini kusuke abantu baye esibhedlela bafike esibhedlela bababhalele incwadi ukuthi hamba ekhemisi uyothenga lokhu nalokhu ngoba kude la imithi la esibhedlela labo bantu labo bakhude libayethe batusa kuthini kahle batusa le underperformance ukuthi etibhedlela akunamithi na ngikhuluma mina ukuthi emuva sikhule esilima bokotini batali bethu bakrebheka nathi sakrebheka sikrejwa kulima kotini ngetimali letidulile kufuthwa ngemithi ledulile ukuthi na kuyothengiswa kakhothona le kumathapha eCotton Ginnery ubuye uphethe ebusudi beshinji ungakaphathi lutho imali ungakhavi ngisho le mali lolime ngayo ubeve labo batali bethu labo labakrebhekile bakhuta libayethe bathi bayethe kuthini babonga ini batusa ini kahle batusa lobugqili lokuhlupheka yini ngiqondile lokungiqaka kubazalwane lencela uku-understanda ukuthi bantu nabathi bayethe batusa ini kahle ngoba na ubuka ilevel yokuphila kweMaswati nelevel yokuphila kwengwenyama nemndeni wayo ungathi siphila ku different continents ingwenyama iphila ezulwini noma ke eparadise eMaswati aphila nje eGibhithe umbuto wami uthi lo bayethe wena waphakade situsa ini kahle sithumisa ini ngalokuvakalako liyaqualifya invele lokuthi sithi bayethe wena waphakade lokudumisa lokubonga sibonga ini ngicela labo labakutatiko noma ke labayatiko le performance yengwenyama lele deserve ukuthi sithi bayethe wena waphakade basembulele basitshele khona nathi sitoba join sikhona ukudumisa basitshele lemisebenzi lemihle lento ingwenyama khona nathi sitoyibona nabese sesiyadumisa ngoba kwanyalo asiboni lutho manje kithi kusounda njengenhlamba ukuthi sitawuthi bayethe wena waphakade sibe singadi ukuthi sibonga ini sithumisa ini nangabe konke kwelive ku underperformance kungizero amen.